strane noga, pritisnemo u rame, evo ovako, nabijem u rame na karotidu, a s druge strane zadnja loža naše noge, ove druge, u začepi drugu. Znači, dakle, ovdje imam triangl i kad sam ovo rame, tako, sabijam uz pomoć ove noge, ovako. To mi je mnogo bitno. I naravno ova zadnja loža će da ga udari s ove strane. Sada, kako smo ovdje, kad držim, ako se izvučem previše, što znači ako ostavim ovo rame napolju, kao ovo, na primjer, vidite, ja kad zatvorim triangl, ja ne pritiskam ovo rame njemu. Jeste, mogu da napadnem ruku, ali pošto radimo triangl, cilj je da kako držim cevanicu, tako, držao sam prvo, držim glavu, predam cevanica, otvorim noge, hoću da promenim ugao, povučem nogu i u prilike stavim tu kod njegovog ramena. List je preko vrata, peta, moja ahilova tetiva je ovdje na ramenu i to je prava mera. Sad ne povlačite nogu više, ostavljate je tu. To vam je, vidite da vam je ispravljena ruka, sporo ispravljena. To vam je mera. Sad idem sve tamo. Držim i dalje cevanicu. Ne pustim, pa hoću da zatvorim. Vidite, noga se povuče unazad. Držim, podignem, vidite, malo kuk i nogu ka plafonu i zatvorim direktno iza kolena. Pun ključ. I sada stegnem i kad uvrnem noge, zašto ga završavate kad uvrnete noge, držite triangl i ovo ste uradili. Vidite sad prostor koji je, ovo je ovdje. Gledajte sad, vidite koliko ostane, pola. Što ne tu mu sabijete. Bravo. Usko, gledam uvijek da bude zarobljeno i rame. Tu sam, strana, noga ka plafonu. Malo podigao sam ovaj kuk. Zatvorim. Prsti gore, peta dole, strana. Ok? To da znam.